Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kemat bakong san menta ke sengi kilong. Manu berhukum siat tear gas kendit suloi kulit. Skem ubak lak men rumboi bam don bala ban penki. Kentu ubak don bok harling do ban charge body kinong hikai. Bat la ai kusnam balat lai spangut isamla puli ha amlarem constituency. Bat mintangin pa syake khubor bakam benya. Kipulit ke Meghalaya mentara sengi kan retrik risau kilapindon kam de kitiar ya kun lekno haba kia kendu tang shitro kinong hikai bala sya weng kam kibayat bandawa na ka sorkar ban ai kam biang yeki kejingkeli kami manu ba ai hukum ye kipulit ban pindon kam ban siat dakal air pensat selangkmat ni kitia gas ban ya kun persya ye shitro kinong hikai Kipulit rang ba kilalong tek kum kita ki sipai kindit suloi kibam simpen kre LED ban pendan kam de kaktin bat kabut kren briu ban pen thandai kinong hikai kibayat nyamot kyang nang ba shamin sketret ban ye kendu ikibor senshar ban od bat ban kerpat ikijing shem lanot jangki na ka jingsha pendu no ikikam kijam bat kikamai kaji jangki ka sorkar jella Kipulit rang ba halaka jong ke kerdan kilapindon kam bakla ya kabor ke ikhtiar ban siat ya kinong hikai da ki bom le air pensat selangkmat ni ki tear gas ya kinong hikai ki bayat jai bandawa ya ke ik baki sngo ka dei ka hok long briu jangki ban yo ek kam ka jam ba ka sorkar kalarat dingkhong nakti jangki Hatu don magistrate ki balaya kreni kinong yalam jong kani ka kenhun no hikai ban kiar na ka jingyat lembung ha kani ka sngi Hatulah hukum ye kipulit deki magistrate ban siat bom le air pensat selangkman. Hatulah pertapat ba mo shwa ban siat bom tear gas. Deki pulit shendrang la pendon kam man ketakti kinong hikai kentai. Shanu ke perton pulit kentai la buri menta kasngi. Don kam ban thokit ye kini ke jingle jong ki pulit menta kasngi. Ka sorkar jela ke don kam ban ai ke jubak ke besyai halor kini ke jingja menta kasngi. Ubak berbor yang tem nong yalam rang ba ke kenhun kinong hikai belasya wengkam. Ulayap leer peding hamadan habaki pulit kilasiat deki bom penmi leer sat pensat selangkmat dia gas bersya iki kena red bat iki riu kentai. Ubak lakmen rumboi Menteri Kampo Yeng Ka Jylla bat ki kampen roi pule puthi MLA na 7th Amlarem constituency haba krench kilat puthai khubor ulapen pau ka jing sngo scam ban job yang hak election ban wan da ka boong na marbo ulakren lut baro kimat bayade bat ka roi ka pa jang ki pat ba ka Jylla bat e ki pat ba ka constituency ba umi kmat Hapok ke sorkar MDA ulai thu bo ulala ban wan rashi bun ki kampen roi hapok ke constituency bakentup naduk ki surok kali ki jingking na kebenta ki nongrep ko umbam umdi ke puli puthi ke kam jungok kai ke balamang sau phok lo tingka bat kiwe ki kampen roi ha ke constituency jong u Uloong ba umdei ubriu basngap ye ki jingkeno kiwe Henry utrei ka kam bat ye kani uyat ho ba ki pat baru kilasaki jingmentoi bat ye karoi kapa ba ka amlarem kalayo pediang Ulaban rap ru da ka boong hoot ha ka election don bet ka jingkeno ba ka jingrung jingmi jong ki kat tukat ningut na kinong krisyan Henry ki bawan ban krisyan pat ye u ki kambun syu ha ka ni ka kenti palat na ka bangi mudur baro shikata Halor ke jingdawa ki contractual teachers bantung kam hikai biang yeki uba rumboi shimkren AA shapang kani ka kam nga ong EP nga snaw kmena snaw ye dang pen mi ka kot ka jing tho yo compare yi ki wakre hapo kani ka arhajar khatpra hado arhajar arphar dang pi ka full tax ka wa yo pi kat bon yo sanction ni kat wan wakre kam ka wam ye kre kam knang wi pai ba yo yo hi ka jing skian tengah chispa ma ong ki pro kat ong gele pai ba ki e ki jing chini nga yo kat ni kat chalai ki pai ba pdiang ki ya ka wan ka te ka jing ya klami wa e ka support ka wa chispa ho collection em ki mi katukat ni ndai ki opsia man gi ki wabon
Ubak Don Bok Carling Dok Vice President Keseng Hinyau Terap Youth Council HYC ula kentu ki lai pun riungut kinong mi kmat jong kejela da ke bekentu ban sengap lemi ke jing ojing nam jong kinong hikai contractual ki bela sya weng kam wat haba ki lai hikai ki skul la bun bun snap uni urang ba ula pen remru ye ke jing thombor palat put jong ki pulit ye kinong hikai ki bayat jai jai ban dawa la ka hok ban trei ban kata Kerbang ni je gini hikai. Let's say kalau tang formalities, kemarin bangis tu bawat UCM ro. Lalu deputy CM, ban phame ki ban lek, ban thoi exam matriculation lalu ban tho yaga exam graduate ngam thrai bakidang la ban pulit kot biang lalu bakin pass exam. Kini ro kino hikai pada buram jungi. Let's say ka syokila apa? Kino mak show ban pulit ban pinrong ban hak tingju pulit jongki. Henry pide ban don gen ketika jing baha kerpang lalu jing ka kerpang ya kini kai lesi le maka kurs ke bakin le ro kan hab easy hindiat ban dia compare pada kini ke barang dot apa studies gitu Komisi Benta ban penceluri ki pat nyong shong shnong ka amlarem constituency ha ka puli puthi ha kan rutrik risau menteri kampo yeng gejela ula pelong ke jing penkup buram mi ki samla puli ka constituency ki bela pas bah ki examen beper jongki la airu ek special award chiki khat sangut kinong pet ya ka khoi ka suba ka shnong amlarem Yakini Kajing I Award latip kumka 7 Amlarem LA Constituency Academic Award Ceremony but ladon haduk lai spa tam ki balayop jang award bat kasong pisa. Yakini Kajing yalang I khusnam la pelong hapelau ke Inowel Hall Amlarem baladon lang do Chief Secretary ke Jylla uba Donald P. Walang UDJP Dr. LR Bishnoi Commissioner Pat Secretary ke Tanak Puli Puthi Dr. BDR Tiwari USDPO ke Amlarem ba Don Kupar Moksha ke SDO ke Amlarem kong YR Maulong DSP ke East Janja ba Jason Myrom bat kiwe U Dr. BDR Tiwari ula yero ikibriu ke Thany Amlarem ula penpauru ke jing sengau sarong banyetre lang bat Menteri ke Puli Puthi namar uday ubriu bayu i jingai amtangi kipai ke constituency jong u Henry ke Jylla barok kawe U Dr. LR Bishnoi ula kentui ke samla puli ban peteng minot syuk ya ke puli puthi bat ban long husiar ha ka jing em da ka bakiar na udrox bat ha ka juk kapor ban kan mau dengong ya ka jing sneng kikimi kikpa uba Donald P. Walang ula ai kublei ki nohi kai bagi dei ka benta bakrau bat dei ka ni kasngi kala urlong dei lingba jongki nakaliang ula kemen rumboy pan ha bakren ula ong ba ka jing pen kop buram kampat dei ka bakut Henry ban shim kum ka jing sedang knang ban la ban nya chu shu shaprang Wat ong baka jing duk ka khang lat ban yo ek jing nang jing start. Henry ai baka jing thrang ban yo jing tip jing nang jing start kan ya lam linti ya pi shaprang la penchulur uba lakmen. Nga kermen scam. Ba nga don ka taga jing kermen. Baka jing scam. Bala shala sisngi uwe na pi, iwe na pi, armon na pi. Pinya budlem. Tinaba pinlong kum kine. Am don kalenti ka ban lawan khang ya pi. Tang mapihi dalade yalade tes ngawha ko khna samla ka jangi kiba poi kiba yo ka award bar kitu bampat bon yo ka award ro ka jing im jangi kam kut ta ka we exam ka jing im jangi ka kut hakum no ngila ban overcome ya kita ki challenge jangi kiba man gasngi Ban ai mensim ya urang ye kura mixed martial arts MMA ke Jylla ba Daniel Damlong uban Riboy district ubalawan ra nam ye ke Jylla Meghalaya da kabayo ra ya kata kamaksiar ne ka gold medal na ka lumpung national mixed martial arts championship arjar apuar kabalalong ha ka laipo tarik unailur hadu ar tarik risau ha Hyderabad Telangana Ka KSU North Khasi Hills District pat kanong po circle menta kasngi kendri tarik risau kilapin kop burom yu ni urang ye kura ka mixed martial arts ringkat padiu coach uba Chorus Marwin ha Indo Stadium nong po Uniu samla ulalong uwe ni kirang ye kura ka Jylla ubala mi kmat na ka Shillong ground and pound mixed martial arts gym Riboy district Uba Chorus Marwin ubade coach ka ground and pound gym ulaong bahagate ka limpong yukura mixed martial arts lawan bani shimenta hadu unrius pangut hakikardan beper kat bana Meghalaya lalit ban mi kmat da sangut kinong ilekai Usamla Daniel Damlong ula yok ban kode katak maksiar ha kekerdan light heavyweight division hadin bula la ban pelim ye vikas Yadav ubana Orissa Senam arajar kanyo bentar ngadang lek kai ala senam kai mentang lek sing mentah Hyderabad ngala yuk gold medal Spai jangan lek kai apa
Stingi ground on pau na bala pendek na jimbengi arajar kata sim participate itu dan nongta na bidang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel kifai tolong injury balong itu penting track yo punden Kajing siat bom le air pensat selang kemat ni ketia gas pathar jangki pulit hakan rutrik risau yaki nohikai bad yaki kenarit kala kring yaki kemat jangki seng ki bayeng bad yada ya kahok ki kenarit Karkum ki khubor ki bala priang hakani kesngi laong badan ki kenarit ki bala ngat hakani ka huri hura Kajing thokit kala zdang yat ban wat yaki kenarit ki bala la ban minsau hakani kajing le jangki pulit menta kesngi Yang ngan suong tang tu wei mai. Ngam akademi ke pol ngam la ban ong AA mangi wan hanya tang ban assess the situation, but also to make sure that there's no violation of child rights. That's all that I have to say. Only when we ilayu all of the jingkran barokat, that jingkran barokat, then only ni la ban commission. We're so sorry, but we don't kena itu. Pemanim la ban ong tapi we just are here tang kidan kat tu kan ni panila de khot yaki kena but we are partner but kini bikin dia passion Bat dak itu ki khubor ngila poisha ka bukut tak hadu pengine syambiang kublish pon